Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dimana yang dihormati, yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah Taala. Mari sama-sama kita insaf renungkan persoalan hidup kita. Jauh kita balik dan percaya kita umur 30, 40, 50 sampai 90. Kita boleh jamin, kita beryakin kita kata naik hidup umrahnya ini kok hikmah faktor. Kita boleh yakin kita kata kita banyak kebaikan daripada keburukan.